Guys, ngiyathemba ukuthi niyaphila bafowethu. Ngiyathemba ukuthi konke kuhamba kahle. Ndiyazi bafowethu ukuthi abantu abaninzi nje bayazibuza ukuthi hayibo uSimba kahle kahle uphi? No bafowethu, guys, ngifuna ukusho nje ukuthi bafowethu kuxakeka nje ngenkinga zabantu. Kuxakeka ngenkinga zabantu ngokuhlukahlukana kwenkinga abantu ababhekene nazo. So bafowethu nge-9 ndifuna ukunikhumbuza nje ukuthi sine special nge-9 bafowethu. So especially sizobe sinaso nge-9 bafowethu. Mawufuna ukuza uze ungasabi. Mawufuna ukuza uze ungasabi. Ngaba mhlawumbe unenkinga ukuthi awubathola abantwana uze nge-9 la sobe sihlangana khona kobe kuse Carltonville la sizobe sihlangana khona bafowethu kwindawo yami entsha njengamanje ngisekhaya eKrugersdorp njengamanje ukuthi kunento nje engizoyilungisa njengamanje. So nge-9 bafowethu sebesihlangene kwa Dr Simba abantu abathi bafuna ukuza bafowethu. So uyanifonela nge-9 guys. Njengoba kusukela banindazi ke la kwa TikTok ingakho bafowethu ndiza ndizonitshela ngespecial. I don't think kunento wrong. So bafowethu ingaba mhlamba uzali ndiyacela ukuthi uze mongathola abantwana into zakho zingenzeki unezitha ziyakushaya nize kwa Dr Simba bafowethu. Abantu abathi bafuna ukuza ispecial enzobe nisenza ngesange-9 nange-10. Nge-10 kusho ukuthi khonapho sobe sisebenza njengamanzi njengoba abantu bewazi amanzi ami ke ukuthi enza izimangaliso uyabona. So 2025 bafowethu ukwenza istory eside sibe sifushane ngo-2025 ibhangela bafowethu lizobe linyuke kakhulu. Ngicela ukusho nje okho njengoba le video engizoyiposta ngo-2025 njengoba ngo-2024 today ibhangela ngo-2025 lizobe linyuke kakhulu. I'm not sure ukuthi idate it is 7 ngenxa yoba busy uyabona. So no zi-6 namhlanje, kusasa zi-7 Sunday, zi-8 Monday, zi-9 Tuesday la khona enzobe ndenze khona ntoni ispecial bafowethu. So 2025 ibhangela ngizolikhuphula guys because ibhangela lideserve abantu abathile. Kunohlobo labantu ekumele ukuthi balithole ibhangela, not ukuthi ibhangela ndilenzele for wonke umuntu. Ibhangela ngelika everyone but umuntu ozokwazi ukuthi ali-afford because umsebenzi wantoni, umsebenzi webhangela uyabona. Because of umsebenzi webhangela izinto elizenzayo ibhangela. So elifini sifana nje neminwe bafowethu. Iminwe ayilingani uyabo, iminwe ayilingani. So nge-10 especially sobe senza sobe nje kuphela bafowethu ndishaja nje kuphela u50 rand kwi-special enzosenza nge-10. sobe sisebenza ngamanzi. Ungaphuma nomndeni wakho, ungaphuma mhlawumbe uze sobe sisebenza ngamanzi but mangabe usiza please phatha u20 liter phatha u20 liter wamanzi mawusiza kakhulu abantu abahamba ngemoto. Phatha u20 liter wamanzi, phatha u5 liter wamanzi, phatha u2 liter wamanzi xa ngabe usiza uzokwazi ukuthi amanzi akho wasebenze ahambe ogila izimanga, ahambe ogila izimanga. But akusho ukuthi pha bafowethu kusho ukuthi la nge-10 kakhulu nje sobe sisebenza ngamanzi, sithandazela amanzi, sibusisa amanzi. But xa ngabe unenkinga epersonal kufana nomuntu ozothi kufana nomuntu ozothi Simba ndifuna lento kuyobethelela ekhaya umzekelo umuntu wange-10 ngizobe ndikunikeza nje kuphela amanzi okukhipha endwezi ezisemagcekeni. Kusho ukuthi into zokubethelela sobe sizisebenzisa nini, so sisebenzisa la sobe sizisebenzisa kobe kunge-9 ngoba la kwe-special sange-9 bafowethu zobe ndibhizi nga-everything. Yonke into zobe ibhekene nomuntu, into ekudala ikhathaza umuntu. Ingakho nishaje u5000 owe-special
Ngiyazi ukuthi abantu abaninzi bakhala bathi Simo u-5,000 imninzi kakhulu, u-5,000 imncane kakhulu bafowethu compare inkinga zabantu. And when you take time ngenkinga zabantu bafowethu no ukuthi uyabona inkinga zabantu zininzi ngokuhlukahlukana. That's why ndisharge u-5,000. I know ukuthi abantu abaninzi bakhala vela silingane bafowethu. That's why nebhangela lami iprice yalo next year izobe ikhuphuka. Is ID price izobe iprice izoya pha ku is ID izothi maybe kanye 2.5 is ID izothi 3,000. Is between 2.5 and 3,000. Ayizuba less than that. Ibhangela bafethu 2.5 or 3,000 2020 even futhi 2.5 or 3,000 I think yi limit enzoyibeka for u2025. Why ngo2025 sobe senza i-shooting ezi-serious sobe senza i-shooting ezi-serious la khona siveza obufakazi ukuthi kahle kahle wena uSimba xa iphuka amaplaza uSimba xa imbusisa uNkulunkulu emnikeza zonke into amnikeza zona wena uNkulunkulu kwenzeleni. Ikhona na into soyibonile ngebhangela into sobe siyikhuluma from ngoJanuary ka2025 maybe until December or kuya phambili yabona, but uJanuary to December ukuthi uNkulunkulu ikhona na into umahluko, ikhona into eyibonayo kwibhangela kobe kuyi 2.5 or kuyi 3,000 iprices yi2. I will decide which price enzoyibeka. I will decide ukuthi ngeyiphi price enzoyibeka for indaba yebhangela. So umuntu othi yena expect ukuthi ibhangela bafethu liya phansi ibhangela there's no way ukuthi price ngaya phansi yabona, kuphela nje kuphela bakhona abazolithola bakhona bengeke balithole yabona. So umuntu osuke ethi ulifuna serious uyalicela serious uyacela ukuthi umuntu osuke ethi yena uyalifuna ibhangela ufuna ukuba nebhangela libhidiswa zi-messages ka-WhatsApp bafethu kune-message ezingenayo. Umuntu othi yena uyalifuna thatha iwayini uthatha u2 uthathe insu xa ngabe ulifuna ibhangela ukhuleka ikancinci uhambe uye esigangeni. Xa usiya esigangeni kusho ukuthi menthi isiganga ngaba lihlathi ngaba intaba ingaba mhlawumbe kanye indawo nje engenabantu, but ifuna indawo nje engenabantu isikhathi esininzi ube kude nabantu. Uthole khona phela ilitshe elikhulu yabona, uthole ilitshe elikhulu la khona ozokhuleka khona uthole ilitshe elikhulu la khona ozokhuleka khona usho ukuthi wena ufuna ibhangela lika Simba uyabona. So idlozi liyambisana nenhliziyo yakho, lihambisana idlozi libheka inhliziyo yakho, libheka ukujula kwakho. Uma ngaba ibhangela ulifuna serious, I'm telling you imali izoza serious. Uma ngaba wena ufuna imali for inhloso zakho imali phezulu kwakho angeke ize, izothi nobiza kodwa kuzoba nzima because of lokhu ndikwenzele bani, ndikwenzela abantu abathi bafuna ibhengela serious yabona. So kusho ukuthi ngesikhathi wena wenza le ritual uNkulunkulu ukujongile, uNkulunkulu kumamele namadlozi akho kwenu akujongile ngisho nakuphathela inhlanhla nakuprotectayo nakunikeza yonke into akujongile amadlozi wakho. So uma wenza lo ritual, kodwa uma ngaba only if ufuna ibhengela uphathi wine i-red wine, buy any red wine khona Robinson what i-red wine but inoteka Enigma lena thu Jesu zangenze ilento eyazibale za wine zakhe, phatha any red wine any nishona ka Jesus nigugule bafowethu nibheke naseBhayibhelini nibuyele back nibheke igama uJesu owenza, nibheke igama lewine yenziwa nguJesu ukuthi kwakuyintoni igama layo. So lento le isebenza njani ke bafowethu? Kusho ukuthi uzothola le red wine uthatha u2 uthatha isnefu uyabona esimnyama insu. Banokunifonela abantu umuntu abuza ukuthi kwenye ixesha ndibhizi
relaxile manje. Umuntu abuza ukuthi Simba yinsi unoba itaxi manje ndithini phaya uyosho ukuthi ucela imali yebhangela, usho ukuthi namadlozi wakho makakunikeza imali mekhona owaziyo uwabize nangamagama, usho ukuthi khokhubani mkhulubani ndipheni imali, ngumntana wenu owakwabani akekho umuntu ongenadlozi ke bafowethu, uyabona. So isebenza njani Simba? Abantu into abadla ngokunifonela ngazo, isebenza njani uma ukhuliswe yi-single parent, mhlawumbe lesi ukhuliswe yi-single mother, isebenza njani ilento indaba yokubiza amadlozi wakho? Thandaza ubiza uNkulunkulu ngikhiya, ngoba kunengelosi ezofika ngo-12. Ingakho mawusebenza nge-red wine uyithela yonke lityeni, usebenza ngo-R2 uzowushiya lapho u-R2 elityeni, usebenza ngesinemfu uzosithela sonke lityeni naku-R2. Ngindaba ukuthi kunengelosi ezofika ngo-12, kunengelosi eyifike ngo-12 ikumamela ikujongile manje ngesikhathi ukhuluma namadlozi wakho akumamele. Yona le ngelosi le yiyo ezoxhumana namadlozi wakho ukuthi imali yebhengela uyithole noma kanjani, uyabona. So emntwini ethi yena ufuna ibhangela 2025, ibhangela bafowethu lizobe lidura. I'm telling you, because first ukuthi lidure ubufakazi enizobubona, uyabona, ubufakazi enizobubona ngebhangela lika Dr. Simba, uyabona. Amabhangela akhona wonke emhlabeni, but umuntu osakwazi ukucreate ibhangela useyi-1. I'm telling you bafowethu, ningabona abantu futhi senze ndabona abantu bawafakile amabhangela, abanye sebeze bafaka njengami, uyabona. Mangaba bafowethu ungali-afford ibhangela ulifuna serious, yenza le ritual le ndiyishoyo, and imali nemali ozoyithola make sure ukuthi first you buy ibhangela, ngoba imali vele isazoza phezu kwempilo yakho, uyabona, isazoza phezu kwempilo yakho, uyabona. Ngawukuthi ndiyathasheka serious, baninzi abantu endibabona. Ukhona omnye othengisa amatayara estratweni endiye ndambona namhlanje, nawe ufake ibhangela and ulifake exactly njengami, you understand, ulifake exactly njengami ibhangela lakhe lo muntu, you understand those things. But akhanze nimbuze too much, akhanze ndithini. So but oyena muntu bafethu ose-perfect ngokucreate ibhangela akusendimi guys, andifuni ukuniqhatha, andifuni ukuthi ubuzilahlekisa mhlawumbe or ubufuna umuntu, kusendimi umuntu o-perfect ngebhangela umhlaba wonke. That one I can guarantee myself. Okwamanje andikho perfect ukwenza ibhuda, ibhuda liyenziwa. Kukhona ukuthi ihambe uyothenga phaya eShayina Mall yandi uthi libhuda, kukhona ibhuda elisebenzayo, andikwazi ukulicreate. I want to tell you, andikwazi ukulenza, andikalenzi, but up I'm so perfect la kwibhengela. So abantu bazondiva. So bafowethu, ngoLwesibini sine event, once waphoswa ile event lena, because ndifuna yonke into enzobe ndiyenza ngo-2025 niyibone imisebenzi kaNkulunkulu, kwenzela ukuthi umuntu athi ehlalile ekhaya uyazi ukuthi mhlambi xa unenkinga ekanje uyakubani, xa unenkinga ekanje uyakubani, uya-understand ne? So zobe nisebenza kanjalo ngo-2025 bafowethu, indlela enizobe nisebenza ngayo, ndenzela ukuthi lento le niyilindele ni expect ukuthi uSimba uzobe sebenza ngalendlela ngo-2025. So le event le imnandi kakhulu. Sebebhalisile abantu, bakhona sebebhalisile, sebebhatela most yabantu. Into esizobe siyenza njengongisho basobe siprofeta kushiyana nenkinga obhekene nayo, ukuthi inkinga obhekene nayo ngeyiphi. Umuntu ozofika after i-9 ezika December, umuntu ozofika after i-9 noma ozofika before, kusho ukuthi umuntu ukumshaja ngizobe nimshaja ngeprice ephezulu, ngoba ukhumbule nge-9 kungafika umuntu esithi mhlambi lo muntu lo unesilwane, asenze umzekelo, isilwane siyamlalisa umuntu, isilwane siyambhebha umuntu, isilwane senza into ezininzi. Nge-9 nizobe nisikhipha ngalo 5,000, noba nizobe nisisho ukuthi khona uthengele mhlambi imbuzi, khona uthengele igusha, you understand, khona uthengele into ekanje, siwasidibanisa into ekanje nakanje, into esizobe siyenza nge-9, yabo.
So inkinga zabantu zininzi bafowethu, ngisho nabangathola abantwana nabathi thina simba umshado asiwutholi, into zethu azilungi. Nge-9 sobe sisebenza ngokusezingeni. Next year ama-event endifuna ukuwa-creator too much is either zispecially kakhulu ndifuna nje ukunibalisela nje ngeplan kancane ka-2025 kudala ndayiplan. Into endizobe ndizicreator kakhulu ngo-2025 ngabantu bebhengela. Abantu abanebhengela ngabe endizobe ndibacreatela ukuthi-ke bafowethu asisebenzisaneni kanje, asisebenzisaneni kanje, asenzeni kanje, ngesikhathi esikanje kumele sihlangane senze kanje nakanje. Kungo-2025 yabona, ngo-2025 sobe sisenza kanjalo, sihlangana ngo-2025 sisenza ama-event zakhona zobe zibalulekile, because at the end ndifuna wonke umuntu bafowethu abe right. Understand, umuntu onebhangela ndifuna wonke umuntu abe right, wonke umuntu ajabule, asho ukuthi nami ibhangela lindenzela something. Ungagcini ngokuthi lindenzele something, ungagcini ngondo, because amandla webhangela liyathanda ukuzibonakalisa. Amandla webhangela uhlezi uzowabona, uthanda ungathandi, ngoba xa udecide kumanje njengoba lisengu-1002, xa udecide ukhipha 1002 wakho nawe usuke ubona i-challenge obhekene nazo. Ngisho ngaba kuthune enemy, andihambi mina nama-bodyguard bafowethu, andihambi nama-bodyguard. And la ndihamba khona ndisabe, uyabona. So it's because intoni, ngamandla webhangela. But uma udecide ukuhamba nama-bodyguard ufake ibhangela, ishoyisi ngeyakho, you understand. So kune-crime ezininzi bafowethu, senizovala nje ulive. Abantu andiyazi ukuthi ngayibiza nge-occultic, ndingayibiza nge-gangsterism, I don't know, obu-evil obugcwele ebantwini. Kunabantu guys engazi ukuthi izintoni xa nibabiza, abantu basaniconfuse abafowethu. You know those people, kunabantu abazigroup abazitshele ukuthi nje bona elifini asoze nje basebenze, and babazigroup ngegroup. Most of those people is either bathengisa ama-drugs, bathengisa imizimba, bayantshontsha. I don't know bafethu ukuthi yando yi-occultic, I don't know ukuthi yintoni, but those people kuba yi-group and into yabo stays in kule sekela yabo, iba zigroup. Abanye sebeze baba namagama, you understand those things. Abanye baze baba namagama kuhle bafethu okwecawe. I don't even understand ukuthi yintoni yanto, andiyazi bafowethu. I'm still busy nge-research ukuthi nje bafowethu wena uzosebenza nzima, uthenga izinto, uthenga imoto, kufika abantu bazoyithatha, abenza sure ukuthi aba siyabavandalize, sithengisa ama-drugs ngokusezingeni. I'm not sure bafowethu ukuthi yintoni, but ngithe mina xa ndiyijonga nje ngamehlo wami nomqondo wami ndathi le nto le i-occultic, the way abantu abayiphusha abayenza ngakhona i-occultic. And it's not ukuthi let's say lapha eJoburg kuphela, because of zigroup ezithile banento abadila ngazo ezi-special. Mawuyi-drugs, those people bakwi-drugs bayantshontsha, those people banenhliziyo ezimbi. So nibe aware bafowethu kwizinto ezenzakalayo, yabona. Zizona zinto ebengicabanga ukuthi mina xa ngaba amaKristu esithi aya alento abantu be-Christianity, xa ngaba besithi let's say masingathini, xa besithi balungisa ukuhlala, bakhomba abantu mhlawumbe umzekelo abangena Jesu, because at the end those people bethengisa drugs, bentshontsha, besenza yonke le mikhuba yokuthengisa ngemizimba yokuthini. Those people at the end bayabulala, bazigroup, they make sure ukuthi bacima ama-evidence benzani. Yona nto bekufanele ukuthi eSouth Africa naxa ngabe preach abantu befanele ukuthi balungisa ukuhlala okufana noko, you understand, because le nto lena bafethu iphilisa community yazishinga so, and this thing is growing bafethu. It's growing big time. It's growing. It's like
uyi-leader yecawe, ngingayibeka kanjalo. It's like bane leaders zabo those people man, zigroup ngegroup those things. So nisibheke kakhulu, ziyenzeka kakhulu ento kwi-community zizinto ezikhona. Mhlawumbe kanye umzekelo i-Cape Town, because Cape Town i-occultic igcwele vele, occultic igcwele even nako-Joburg everywhere, most of part indawo ezininzi occultic iningi ngokuhlukahlukana. Khona occultic zezangoma, khona occultic zenyanga, zikhona occultic zezigebenga. You see those things bafethu, hayi kumoshakele guys, kumoshakele. Mhlawumbe abantu abaninzi sebezibonile into nithetha ngaso, because even nambe surprised ukuthi kwenzakalani. Siba khona igroup ke sizazi bayike le igroup yama gangster, igroup yantoni, those people ba move kuhle kwe-occultic. It's like yanto inobu evil, yabona, inobu evil i-occultic. Same thing ukuthi funeka xa sikutrusta nezumzekelo, xa sikutrusta kumele uze negazi, kumele uthini. You see those things, kumele uhlaba umuntu, kumele ubulala umuntu, into bafethu ekhulayo. But along the way nani nizoyibona eSouth Africa abantu abangakayiboni. Mina bengiqala ukuyibona kusukela bandaba khona i-occultic efana nale. Ngiqala ukuva ngama-occultic abantu abakwi-occultic. So yona nto amaKristu bekufanele ukuthi ayayifight, you understand. And even not amaKristu kuphela, abantu base-South Africa. Hayi lento leno ukuthi ungathi umuntu engayo threat ukuthi hayi ngibone isoul yakhe esihogweni, repent. Yes, uthusa abantu ukuthi vele mabenze lento ofuna ukuthi bayenze, uyabethusa nyana. But what about abantu abafoma as occultic ababulala abantu, abagwaza abantu, abantshontshela abantu, like andazi ukuthi ngayibeka kanjani. Kunendawo eSouth Africa esaziyo ukuthi ezindawo asizihamba, like umzekelo omncinci ngihlala eJoburg. iJoburg before bekuyona ndawo beyinhle. iJoburg namhlanje iyona ndawo isaba, uyisaba le ndawo le ungayazi nokuyazi, you understand. iJoburg uyisaba ungayazi nokuyazi. I'm talking about Joburg City, you understand bezifana nezo. I'm talking zininzi guys indawo besizihamba zi-right, but namhlanje sezijike zaba ihora. Iyona nto bekufanele ukuthi mekuthiwa silungisa ukuhlala siyayithandazela le, you understand. Iyona nto bekufanele ukuthi sifocusa kuyo xa sithi silungisa ukuhlala, hayi ukuthi kube kukwebhana, you understand. Ukuthi lo kwi-occultic lo isoul yakhe ngapha kwescreen lona, because at the end kuba ngathi thina abantu abaprofetayo isikhathi esininzi kuba ngathi singabaprofeti, kuba ngathi singabaprofeti bamanga, sisupport into ezirongo, yabona. Kanti kunomahluko phakathi komuntu uyabona uJesus xa eshumayela eBhayibhelini bafowethu, uJesu eBhayibhelini ebeloko ehamba nebandla xa eshumayela, ebeloko ehamba nebandla. Yebo abantu abakhulu nabancinci bebashumayeza uJesu, you understand. Ngoku celebrities isoul yakho ingapha kuthiwa intoni iglass, isoul yakho ingapha kweglass. You understand those things bafowethu. While ngapha kune-occultic ezinye ezi-dangerous for i-community. Do you know ukuthi kunendawo engeke ukwazi ngisho nokushiya imoto ngaphandle nje, uyishiye nje isikhathi esincane, xa kushona ilanga nje kunendawo ongakwazi nokuhamba nangenyawo. Iyona nto bekufanele basiyayilungisa, ukuba nyani siyamthanda uNkulunkulu, ukuba nyani sinoNkulunkulu. Senze abantu aware ukuthi guys kune-occultic ezayo, kune-occultic eqalileyo, kudala yaqala but ngoku sisikhathi sayo sokuthi ikhule, sisikhathi sayo sokuthi ikhule, uyabona. Singazothi abantu abapeaceful esingakaze sababona bafowethu benquma abantu, siyothi yabona ke lo udangerous ngenye indlela, ngendlela dangerous ngayo unama spirit ayi-72 ayi-570 ama-spirit akhona aphuma mhlambi nenkembe enkulu lapha emlonyeni, lapha emahlweni kuphuma omnye umlilo omkhulu, amakhala akhe like iyona ayifeni yase-South Africa. You understand those things? Please bafowethu ake silungiseni ukuhlala,
ake silungiseni ukuhlala, because at the end kuba ngathi sisupporta ntoni, kuba ngathi sisupporta uSathane. Yabona, kuba ngathi sisupporta uSathane, because you can't just touch abantu aba peaceful. Let's say khawucabange bafethu abantu abaloko bekhuphuka ngoShembe. uShembe uhlalile phaya, uShembe uzenzela into zakhe, uvele qhamuka umuntu nje, uShembe ayingoNkulunkulu, uShembe decent that. Naxa isithi uNkulunkulu umuntu lona akuna threat ayenzayo until enza into erongo. Mesenza into erongo uya behind the bars. Even naba kuthobo bani kuthiwa ngubani oPope. You understand those people? oPope even nabayagwetshwa kunjalo. Do you understand? Umuntu xa ifuna ukukhuphuka, hey uShembe this, uShembe that. Prove into yakho, uShembe abanjwe, that's it. Yabo, xa ithi uNkulunkulu akabulali umuntu, akathreatenishi umuntu, umuntu ngumuntu odecider ukuthi uShembe uNkulunkulu noba ingoNkulunkulu ngenxa yamandla kaShembe. Umuntu xa ifuna ukuzenza ngcono, efuna ukwazi ongathi yena spirituality sakhe sikuya level, abesezothi hey ulihanyana uyathakatha, ulihanyana nenyoka enkulu. And mase sikhuluma kanje ndingumprofeti, kuba ngathi ndirongo, kuba ngathi ndirongo. iSouth Africa iyabhubha. Why ungathandazela ukuthi abantu at least life zabo zishintshe, bathola imisebenzi? You understand? Izwena umuntu aqaleke ngomase oqala ukukhuluma naye kanjalo uthi hayi yena engomsebenzi wakho, umuntu wayengazithandazeli. But uyofuna usitshela ngenyoka zabo Shembe, ngenyoka zabo Lihanyana. Isoli kaLihanyana ingapha kweglass esihogweni. You understand? Xa sesikhuluma ukuthi yeka lento uyithethayo, abantu aba bazokufa ngenye imini, uzongena engxakini. You understand? So bafowethu, ake siyekeni ukusupporta, ake sijongeni xa sisupport into, ake sijongeni guys, ake sikhuleni bafowethu. Thanda community yakho, thanda umakhelwane. Kunomuntu ongena ithi iBhayibhile, thanda umakhelwane akho njengoba uzithanda. You understand ondwe ithi njonge la. Yeah, understand. So ngifuna ukujwayela umntana okhaya ba, umntana okhaya uri ngumakhelwane. Makhelwane. So bafowethu senizovala nje ulive. Please bafowethu, ake sikhuleni, ake sijongeni guys. Indoni into ephilisa umuntu, indoni into ebulala umuntu. Uyabona? Ngumoya uvule umnyango. Ngumoya uvule umnyango. Ndiwuvalile. Wonke umuntu ofuna uqhama ngokuthi isoli zabantu singapha kwamaglass. Xa ngaba sesikunqanda sithi hey, suhamba ukhuluma amanga, kuphinde futhi kube ngathi uSimba nguDevil. Kuthiwa vele uSimba wakayibona phi inyanga ethandazayo. Kusho umuntu spiritually ongakhulanga nokukhula spiritually. Yabo? Kusho ukuthi kusho umuntu ongenayo ngisho even nobungcwele ke ngoba ukaNkulunkulu akanabo. Kukhuluma nje uDevil wabo Devil. Uthi wakayibona phi inyanga ethandazayo. Imbi ke monga uDevil ohluphekayo. Imbi kakhulu. So guys, please ake sikhuleni. Occultic iqalile bafowethu. Iyangenelela eSouth Africa, and I so believe ukuthi lo occultic le ifike nama Nigeria. Nizothi ndandishilo. I so believe ukuthi ifike nama Nigeria. Akhona ama group esiwaziyo, you understand, but khona i group ye occultic.
yabo. Those people badila nge-drugs, those people badila ngezi-drugs, baphinde futhi badile kuthiwa yintoni zi-sex work, abanye bathengisa umzimba kakhulu, bayantshontsha. Bangeza those people bazontshontshela nje ukudla, uyabona, bangeza nje bazontshontshela ukudla, bangeza bazontshontshela imoto, bangeza bazokuthathela imali, bangakuthathela everything. Banamaxesha okugwaza. So community nisijonge into ezifana nezo, nisijonge community kakhulu yalapha eSouth Africa, nijonge into efana neyikhona bafethu, iyaphila. Kukhona vele ukuba khona kotsotsi, khona ukuba khona kotsotsi okunormal, khona vele ukuba khona kwamahosha okunormal, khona okwe-occultic. Yabona. So uthi are those not gangs? No, andazi gangs, i-gangs, those people ethi nibacacise bafowethu. Abantu kuba i-group, let's say form a group of 5 people, uyabona. So form a group of 5 people, la kwabantu abayi-5 sidila ngantoni, sidila kusho ukuthi nje into esiyiphilelayo kungitshontsha. Anything entshontshelekayo kungitshontsha, kuphinde futhi uchola kube kungitshontsha, kube into ukuthi mhlawumbe kanye kuthengiswa imizimba because kunamantombazane phakathi, kungitshontsha kuthengiswa imizimba, kungitshontsha kuthengiswa imizimba, kuphinde futhi kuphinde kugwazwa abantu. Zininzi into abazenza, ndithi ibone egroupini abayazi ukuthi benzani. Zininzi into bazenza but kudityaniswa abantu abangaphi, umzekelo abayi-5. So kunohlobo le-lifestyle abaliphilayo those people because into yabo i-attach ixhumene nento ye-spiritual, nento ye-spirituality. So kakhulu let's say bakwi-community, kwi-community kunesikhathi, let's say kwi-community mhlambi kunesikhathi la kuzolo kugwazwa abantu, kunexesha nje lokuchitha igazi. Xa bebona kwi-community ukuthi i-community mhlamba bakwazi ukuthola abantu kakuhle, bayamova babagwaze kwezinye indawo because of intoni, because of yi-ritual lento le yenziwayo. It's because of yi-ritual, you understand. Kugwazwa abantu just ukuthi kuphume igazi, you understand, bayayazi into abayenzayo. So kusho ukuthi le community le occultic ndisayijonga, ndisazoyijongisisa ukuthi serious i-operator kanjani, but zizinto endizinothise ngayo ukuthi those people bathengisa i-drugs and abantu bala eSouth Africa, ndikhuluma mina ngabantu bangaphandle, ba-connected nabantu bangaphandle but ngama-South African most of them. Bathengisa i-drugs, bayantshontsha, bathengisa imizimba, baphinde futhi babulala, bayalimaza. So i-occultic le nthetha ngantethi ngama-gangsterism, la kuhambe kudutyulwana, kuhambe kusenziwane. Ngithetha mna nge-occultic. So into enisazoyibona because sazospreada le nto le, yabo, as occultic ingena nje eSouth Africa ikancane, futhi seyingenile kushwana. Uthi are they using muthi? Most of those people phela basebenzisa benza into zabo phela. Occultic idila ngantoni, idila nge-rituals. Umuntu usetshenziswa noba kuphi, akunala ukuthi umuntu awukho khona seBhayibheleni umuntu uzofumana. Masenze umzekelo, umringa nizokhumbula i-COVID-19 everywhere bekuthiwa mringa. Lisho even nabelungu Queen Elizabeth, abelungu abamhlophe bale basebenzisa zona imiringa, into nobani, umthi yasebenza guys everywhere. Umthi kushiyana ukuthi wena mawuthi umthi uthetha ngesilwani or uthetha ngantoni, but mengikhuluma nge-occultic, those people kusho ukuthi vele sisithwalo, but sisithwalo saphi, zezithwalo esizibiza nge-occultic, la khona kusisithwalo ke ngosegroup, ukuthi mhlawumbe kanye sisithwalo segroup, is either igroup yebandla, is either mhlawumbe igroup mhlawumbe
eyotsotsi, but occultic kakhulu idila ngegazi, kakhulu igazi labantu. You understand? So it's how beba namandla khona, baba namandla kanjalo ngegazi labantu, baba namandla ngegazi labantu. Yabona, it's either balichitha or bakhipha umphefumulo. Zizona ndlela baba namandla kakhulu ngazo. So we are not sure ukuthi kahle kahle basebenzisa kanjani, because nami angikagowi through ndijongisise deep, but onto ndiyifumene ukuthi into ekhona, into existayo, and yinto efike even nama Nigeria le occultic le nikhuluma ngayo. So into kumele ukuthi ninama community nivula amehlo. Once there's umzekelo lese umzekelo lula la uhlala khona, if kunesikhathi othola ukuthi mhlawumbe kanye ayipheli 3 months ningachithekanga igazi, qoqa abantwana bakho, qoqa whoever, indoda yakho mhlawumbe kanye umfazi wakho, if kanye zisidakwa mhlawumbe ezihamba ngama weekend, mhlawumbe you understand, azihamba amanyaka kwathini, yenzani sure ukuthi after maybe unibheke ukuthi kumoshakala after isikhathi esingakanani. Uyazi ukuthi okay, maybe after 3 months ifamily uyifaka endlini, ifamily like kusho ukuthi uba ne-order ukuthi okay guys, ngesikhathi esikanje ngicela ubani nibe sendlini. Yabo, because into eqhutshwa nge-occultic, yabona. So uluva uthi which has more power, impande or isilwane? Uthetha ngento ezithiwa zihlangane into ezithethayo, and zine powers zoyi-2. Zine powers zoyi-2. Ukhumbule umzekelo, mina andisebenzisa isilwane, isilwane andinaso, isilwane ndisifuni, isilwane asikwazi ukuhlala la nihleli khona. Abantu abathi bona bayayazi imikhovo mantindana intoni, isilwane siresist la resista khona. So isilwane angeke ndithi si powerful ngoba andikhumbuli mina ukuthi andinqotywe sisilwane. Even bakhona ba before mina and ba prophethileyo uNkulunkulu wanibonisa namadlozi.